kwakira kandi umwe bari kwija mwe bari kumbereraho mukama baherezo umugisha kandi ayumwiha mukama yongereho. Haleluya. Eshaheji twafutandikiraho nano stop kandi nkabisho ko kuyagamba nabwo nabasa kwaturwa umwanya wo guwayenda kujunwa kwatura kakachina no yatura Be
Hallelujah. Jesus is the way, the truth, and the life. No one will come to the Father except through him. By the time you mention the name of Jesus, heaven and earth shall bow.
ruhanga akazinge nokeha wanjye ibigambo bete mama ebe kino mwiza wanjye unawishe ndi mfayo yaba wangambachi ndi kwenda kumanya yabo teka teka muchi ndi mfayo yabo nebota ibyanje byona mukama nabimanya kasitambanye nabusinde naruhanga wanje kasitambanye nabusinde omuka yanje ebindi byona wanje ni history munywani wanje akasinje nokeha Jesus is the one that chose the life. No one will come to the Father except through him. Owa wile bashisha munywani wanje nozakuno kumundoda usinje noza mukanisa kasiba munogamba na mukama ukashabuka simba ukashome chikambo manyasha munywani wanje akazinje noke akazinje nitakwira murabiwe otina mwiso ibanye chakare olechere ruhanga akazinje noke mama nitakwira murama yeshemerewe otina mwiso ibanye chakare olechere ruhanga. Jackie Muterenga Ruzamani mnonga kandi mwebare kuzina na chumwe nsima abantu abayemba pushinga church mu marketing ngo mungere taryemwe nareba nambwe n'umwana wanje umuzira amashereka umutemba ndege yemerera abantu bakubiraho mutemba ndege. Yes puro ezo garine zazwire zugura emitwara 25 n'enkumitano na bino mutemba ndege twakwakira ati no manya umukazi nacicho nashobora umukazi abakazi ubona baryo mu Uganda nabanje nuko kandi okweto muzira amashereka kikabe kizibuku nazirwe mawe yafate namwonga mwe wabo ryaho ryo mukazi ori namashereka gakushagirira umpenyonkeho haleluya nuko mutemba nanye kajunwa amaruga tindaganywa shana kacayina yagangurira noro hotaro ubwo naganywera mukasheki basi beno kacayina waje we bari kwakira mutemba ndege ariho wazwekera aza twenda kure music non stop nibwo twatanduka so ejini yo family ya bamu ya hoyo okay nimwenda piki wanabo bari mu campus ngo nibenda piki ni mamanyisa picture ikishani wawacheta pisi no momu takagira atkanyanjuri banyatibanya no musuru twatangara kumbe byoma bikamfa kubyateri yacimara yatibanya no musurukana twarakuye imwe ababa mu family twabeta kubaha package ngo umugambeho umbugufu mugambeho na package nayo eri musente mwamugineze mwaturetera mujengu twagitwarereza onasho no kufaga hinyana nakutwara we bare mnonga MC Wizoba Madam Jackie were kutweta kandi ntukora urwo mu bam family niye mwe naho na buderi kabura bimuce nikora ko mugambirizo waho na kabura bimuce kandi nana ofisi ya Bam Petroleum eshonge mpango MD Mr. Apollo bimuce njaje mazina Jackie ibara wajibugana omuri ugwayo so yaje ngo bindi
no kwatagana na manager ishaka mu marire enshonga nizo zumwe webare munonga. Thank you so much. Reverend Orukubiza mune kigambi okutasyo mukazo rumurta kushana tubyorobi omushiza w'umunyakora agiye kutasyo umunyarwanda cyarema kuba bwino mucyagiro moza atamasho uri abayinegarka matamasho ngora bata kukimanya banje ngo amasho awuramuke kigambo so yebuza opposite ya soniki ngo amasho atamanyoko mweno cyangwa amutwire nyombanye taka chai no wogwe ka chai tugende nani kumanyisa ngo twageraho Dason treasurer wa Western Korea Diocese ninga shiditi. Okay. Owisinsa Reverend Rukundo kama wanje washaba ngo izo yakire package uramusyeho nabantu. Then Stivo obero itekateka kutemba kadara. Stivo Swazi na Ketu Mukiza. Na Ketu Mukiza. Na nabandi. Aha. Kanda tabo niwe ine kubakira nyonyine kumakuno munani teaching staff. Oguno wesente muterere treasurer w'ubureberezi bwa Western Korea mu ngaro zamani munonga. Kama simwe asimo mzumi mukama wita simwe asimwe cyaki twashemererwa umuci witu kandi daisana kashiya ekintu kitangaza ekintu concert yo kubanza yo kugizamo omuyawe concert ya Jackie nasima ruhanga kandi nashemererwa iki cyaba kirungi munonga natimwe n'ijana yo ryaha oguno mucyara wanje hallo numanya oguno munyanyazi oh yes mukama wita simu twashemererwa abarubwa bwira nyanji office y'umureberezi abaryaha kamba shabe mwemerere simer hanga tumuterere ngaro mpango kaba office shemererwe na Jackie haleluya nangwa mwenda mwije hatenderezeho akuba Jackie mazima yatwera shukuru muno ninga mutere bwa transport tinde kuba sokwa ishonga extenderezo nako kutoka kitero mbandi Yesu bachanga nibenda dansi zamani munonga Steve ariyo natemba kadara arho wishe mwe Suzani numuramu we bari ataka wuje bana we bari ataka chuku reba abantu bakubatamana aye kumwe otandwa janaka aye reba abantu bakubata mwana kuma
Yeah.
engaro z'amani munonga konka Jack wachikora Jack izomeraba Jack otakashumire izomeraba futere engaro zi waiza Jack haruko mkono gumwe tukurebe bazo narko yemeraba extinsa Jack yemerani kemukone bro ruzura hoti yebare munonga Jack yebare ranga kushikora mbona hati atwine omwami Jonas nanda kwa sente idabwa national water idabwa abweye idabwa so Mr. Jonas ahori na team mwishe zamani ubuhere shegaro Reverenda yes sir obemana mugabere ku mitano mugabere ku mitano yabari echakabiri yanazo muhereza Jackie de muswaga kozuro mu muhango ariwe ku promoting ari musima mbe naba bana ba promoting ati bazo stameda chikemu aba bana nyoka comedy ya nanta bahireho bakabara musayeda chikibiri imbana akora kubi omano ndizo abarigo wa nanka wa mastoria timayaza konko mushogo barigibanda utagenda utatwire cyeso ngoro de nugo katrecha muhero abo kwenda kusesa nanyanyenda kore mbaga abantu mwendizo itekateka usitayebera na mwendo kwa kabiri aibina satula chimo kwa kabiri ninga chibanza cyo kwa kane kumbe nimbuza bajangwa satula chimo kwa kabiri tibukahika kana mchibanga cyo kwa kane necyo cyerushuba abantu babasa kwanga kwisa ukanyombe nyena kore mbaga yanje zaba samu nana tutere kide bugomota ahorye ugaruke David kana karabyo imwe mwareba Jack bamukumireje so kanyama yerera kuno yadi mawo kubasa kwira tuba kureba okwe gani so imari inemero mabo kwenda bakanyama bo kubakuma atinde kikubasa kuzaho ogogwe noreba ko chairman nuwe tunezara kandi abasa kubona kusiya okujangu ubwo ndeba kwa fitengese nyama atenge nyama yatengese ya mutwe hatuno yatengese kigere nabo uchi kare masho kona mashansa sima sponsors TV West na Radio West abatire mamani omukonsateji kubaho bebare nienda kusima obureberezi bwa Western Core staff okukira munonga Bishop Whit Johnson Tino Mujoni ahabwa mani eshara nemigisha y'rukumpa no kumbangira omukonsati yanje amina nienda kusima bazire banje okubasa kunkunda no kumbereraho mukushaba no kukira munonga nisimo mushija wanje rukumbangira o music engaro zo mushija haleluya ninyenda kusima manager Ronald nwamweta Ronald demuswaga Ronald amutire no kweta enyotika mwete bya demuswaga bya kumajetwe abandasashara nyoni mweta Ronald okay so Ronald oko umukureba nyoti kira kwa associating na ngoka China abagambira kari munyoni wanje kokar ayatandika kurete bishote yatandika kutebi intwiga na mukono yatandika kwati kado tachirenzi portachi Kachaina na kuma ni mugambira konka mutero bungaro na hurra akahurra Kachaina bishote tabi wena very smart atana da kwesimba na bwena kambibiro okachi so bia mswagogo amberireho kandi yaguma na promoting music yanje abo kwa music yanje ketura yo konker kwetambuza konkano we yagitira YouTube no we yagitire buri mukutugona nyondio muntu ori business nkora ndituje sent tinyene bwire wo kushanga ndiya mukutu konka bwizoba na update ngo mukutugwanje buri mukutugona yugura ko hoja na making sure ngo every day gwa updated montero mungalo nabeshendeneza ninyenda kusima timu ya bushenyi barahi timu ya bushenyi Jose erumubora kogo umukureba erumwe manzezo mbeno muzereba aha TikTok abahamwe hona buzimazi marukunde gumeho mukama utasimwe ninyenda kusima aba nkore media ne headingwa Ronald umwahoro erumu group eje ya rugaha mwabareba bamasheko aha deni kandi nyana kusima aba culture troupe nyonyine gospel eriyo mbicheka bibiri mwareba kuna abanza na live band kuna akora saho culture
nimba sima mwe bari kumbereraho aba culture nisima timu ina banahe aba bandi mwe bari munonga erukurwa umwamogwe namwita Dickens bakuterera mu ngaro ahandikira byeshongoro byingi exactly producer no muhandiki we byeshongoro kandi je bandi agine omuru Kampala hatino hari kubera na timu yehe bamberireho baba sector voringa kurga Kampala to staging ngo mukakumara wiki yona to training byeshongoro kandi mwana mu training reje bakongere ngaro exactly ndagaruka kuri wari kujya mu nyanzuro mwamuzirinda kusumura nyenda kusima management ya New Mwengura batuberireho kandi batusponsoringa tents no butebe mukureba aha buzimazuma manager wa New Mwengura mukama wayo director abitire mu mutero mu ngaro nisima mwena rukunde gumeho mwe bare kunda music yanje mwe bare kwikiriza Yesu mwe bare kubaho kandi ho kubahereza mpaka ndijiro mu magara genseje DJ tugero bisho DJ wadi Obugara burikai wana manyamo Yesu twabero kubaye mukati mkamwe wabara mukama emirasa ni bametwe diri kuma dansi ni binuka abanyani bandi abantu titiyomba inchi bana nasi ikwasiza Yesu abo muhinzi wanje ebire mukama ibyana muri byona
katerera hango mungaro zamani mnonga twakwita ngo benitwe tukusima ahabwa Jackie no mushija we n'abazire bawo tukusima ahabwa production yona tukusima ahabwa concertage nambere twashika muheru abakiri ko yongera kushemerwa mukama oyongere kubakwasa kandi kuturargaha baratahe otugarire yoje mucagwara hango bushobozi bwona tatitero mwana mu irukwera ngo beniwe Jackie nebyo rukora n'abanywana babona babaha mucishatwe na gutaka turugaho hati nebiro yona buri yomwe aho yarugana hamanya